Wadhiane koro Mombasa, Riwruog jo-Islam maidendo ni Coast Muslim Scholars Union koni en wichkuot ni piny owacho pok owuok oko motegno mar kedo gi masiche ma thoth jokenya modhi manyo tije e pinje jo-Arabu to chutho e piny Saudi Arabia. Gikwayo piny owacho mondo miwang'ni oyiere jambetre mani kod lony ewi kido kod timbe mag jo-Arabu makaber bende obed jago mawinjo dhok ma itiyo godo kono mar temo duoko chien midhiero manitie. Jojaoko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Jodolo kachiel kod joyalo mag jo-Islam kadhodh nam chumbi ne jobaguro ma Mombasa mar twak ewi moko kuom midhieche ma oganda jokenya kale to kod kaka inyal rakruok kodgi. Achiel kuom twak mane gibedo godo en ywak mathoth jokenya madhi manyo tije piny Saudi Arabia josebedo godo higni mokalo ka sane gidwani piny owacho wal jambetre mani kod lony ewi kido to kod timbe jo-Arabu. Kwa hivyo tuamini ya kuwa ikiwa watakuwa kwa watu ambao wanakuwa na uwezo wa kujua mila za watu wa kule na wanajua lugha zao, wanaweza kutangamana na wao, basi itakuwa pengine ni sababu kubwa ya kuondoka tatizo hili ambalo tumekuwa nalo na kusikia kila siku ya kuwa kuna mfanyikazi amepatikana na hivi, mfanyikazi amepatikana na hivi. Haya ni mambo ambayo ni mapya, yalikuwa hayako zamani. Tumeishi sana nchi za Kiarabu na tuelewa tabia za Kiarabu na tuelewa culture ya Kiarabu na tuelewa kwa nini yawapate wenzetu matatizo kama haya. Katika nchi za Kiislamu tunapendelea balozi ama ambassador awe ni Muislamu kwa sababu kuna mambo mingi ya Kiislamu yanayotokea. Mfano mkubwa, watoto wetu mara nyingi wanakwenda Sudan kusoma miji ya Kiislamu, wanakwenda Saudia, wanakwenda Emirates kusoma. Kwa hivyo changamoto zile wakizipata pakiwa na Muislamu pale ataweza kuzirekebisha zile tofauti. Tokor kaweche magarita negijiwo piny owacho mondo mi oduog chenro mar community policing mane chiwo thuolo ne jogweng' chiwo arita e gwenge magidakie ka wach tije ne rowere bende gikone nyaka to keti ong'ala mokwongo. Sisi tunasikia uchungu lakini hatuna uwezo. Tunapiga kelele kwenye mamimbar, tunakaa tukashirikiana tukafanya mikutano, lakini serikali haijatupa uwezo. Na zamani kulikuwa kama kuna kitengo kile kinaitwa community police. Watoto wetu watoke katika majanga ya mihadarati, majanga ya mgoka, kukaa barazani na uhalifu ambao kwamba unaendelea katika mji wetu wa Mombasa. Itapungua pakubwa endapo vijana hawa watapata nyadhifa mbalimbali. Toka luwore gi wach oro to kod kech mokwako gwenge mopogore pacho ka gijiwo piny owacho mondo mi koro tieg jopiny chenro mopogore mag pur kod pith maok keto geno mana e wach koth kende. Tuache kutegemea mvua peke yake. Mvua kweli ni muhimu, lakini kuna namna nyingi ambayo tunaweza kufanya ya kuwa hata kama mvua haikunyesha watu watakuwa wanaishi maisha ya sawa bila ya watu kupatikana na majanga yale ambayo wanapatikana nayo leo. Fanye bidii zaidi serikali yake ili iweze kuhakikisha ya kuwa hakuna mtu yoyote ambaye atakufa kwa ajili ya kukosa chakula au maji. Wanyama wengi tumeshawakosa, lakini roho za watu zina thamani sana. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.